Ahee, amukela ka channel ya hina ya Insight Central. Namuntlha hi ta va hi kha hi vulavula hi ti-topic timbirhi. Yo sungula hi ta va hi kha hi vulavula hi Commander in Chief ya EFF Julius Selo Malema. Ya vumbirhi hi ta va hi kha hi vulavula hi Chukudu Malachi kusuka aka Tshwane Metro Police Department, loyi a nyiketa vumbhoni aka Madlanga Commission of Inquiry tolo. Okay, a hi ngheneni ka Julius Selo Malema. Julius Selo Malema a kombisa leswaku hi ti 15 na ti 16 ta n'hweti yo yaleyi u ta va a kha a nyikiwa judgment hi khoto ya le Eastern Cape, laha a nga vutisiwa xivutiso xo hi ku ya hi yena u hleketa ku ri ku ya huma xigwevo xa njhani le a khoto a ya ku kona, laha a nga hlamula ku u ready for anything hi ku wa swi tiva ku ve le ku laveni ku a va a ri ndzeni ka jele or va n'wi lava a jele. So xigwevo lexi a xi hleketelelaku xi nga va 15 years ku ya a henhla, mara u ready for sweswo as a hlamuselini ku sukusela masunguleni ku u ta endla appeal. So swi ri ku le ku tikeni case leyi vanhu hi nga yi vona simple mara yi le ku tikeni. Xana Julius Malema hi ti 15 a nga khomiwa na? Kombela mi comment mu ku xana Julius Malema a nga pfaleliwa na or a nga nyikiwa fine? Kombela mi comment. Danko. No, 15, 16, that's a sentencing. We have already said we will appeal the judgment. The state has already put in the heads of argument. They are calling for direct imprisonment of 15 years. Yeah, so you can see that someone is doing everything in its power to get me into jail. So I have no problem with that. It's legal battles that will fight. Here in South Africa, you don't use the courts to fight political battles. So we are going there ready and knowing what the other side wants us. They are coming for a kill, but we'll meet at the court floor. Chukudu Malachi a tivisa commission leswaku u na 10 months a nga ri ku ye ntirhweni mara mali u lo ku yi dyeni. Yani u na tin'hweti to ringana 10 a nga ri ku ye ntirhweni mara ti-benefit or salary ya yena ya nghena and u titwa nandzu hi ku u le ku dyeni ka mali a nga tirhangi for 10 months a ri ka suspicion. Van'wani va twa kahle vanhu mos, laha a nga ha mahlweni a ku hi sayiti ra yena a swi sunguli hi 2017 ku ya fika 2019 a va n'wi suse ka position kambe a nga suspendiwangi or ku yimisiwa entirhweni, a vo yo n'wi susa ka position va vekela un'wana mara mali na nkarhi walowa a ha ri ku yi bodloseni. Xi sale xi le ku yi bodloseni mali ya government mos.
mara xiri o u ri u titwa nandzu ku va a kha a vodlosa mali ya government a nga ri ku tirheni. Ni nga tsaka ngopfu, dya mali ni nga ri ku tirheni. Na sweswi ni le ku swi laveni ko va ku a swi koteki. Ni nga tsaka bad. So ku nga kha ku endleka yini aka department leya le Tshwane? Munhu a suspendiwa 10 months a kuma full salary. Why va nga n'wi vuyisi nyana ta khoma nyana, at least va tiva ku u le ku spendeni ka mali ya petrol phela nghena hinkwayo sweswi. Mara va ri va titwa nandzu Mr Malachi ku va kha va vodlosa mali va nga tirhangi. Mi vona njhani? Ni kombela mi commenta, mi like, mi share, mi subscribe ka channel ya ha ri yitsongo. Hi le ku laveni ku yi kula. Loko lembe leri ro hela hi ri na 3000 subscribers hi ta va hi tirhi ngopfu. Sweswi hi famba ka vuma 2160 subscribers. Hi xotanyana hi titsanana. Ni kombela mi subscribe vanhu va ka hina. Mi kombela. Danko. Is that is why, Commissioner, I'm sitting here, it's for 10 months, almost 10 months on suspension, getting a salary, and I'm very much guilty of getting paid, right, for so long without doing anything to benefit the city and or the community of Tshwane. I'm sitting here receiving a salary for 10 months without doing anything. But with me, I need the commissioner to note this. It is not for the first time. In 2017 to 2019, right? Fortunately, back then, I was not suspended. They just took me out of the position, right? Gave it to someone else and continued to pay me a salary, right? Without me doing anything. And back then my heart was very sore, but I couldn't do a thing until I took the matter through grievance process, CCMA, and I was awarded. You were placed back in your position. Back into my position. At what stage is the disciplinary process now? Commissioner, since my suspension in July, we never sat in a hearing and I've not pleaded, right? Every now and then they would postpone, right? It was last time that we then applied for the dismissal of the charges because seemingly the employer is not... Has there been no decision on that thus far, on that application? There is no decision. We are going back on the 24th of this month. We will hear the decision then.